Maths की day 3 की मखा सत्र कोइना हजे कोई exercise factorization की exercise पाइबा कोई हुजरगे अदुना कोई exercise कोई मरोइबा हाना तौगिबा कोई example सिंग अदुदगी मुगुन ताना खंगबा हेनना बई दमकदा कोई exercise हम कोई नैनरसी अदुना कोई 3.1 की question number 1 की रोमा number 1 exercise असी कोई example 3.9 की अदुगुंबा example दुगा मानबनी तो माइनस लेबसिनी माइनस लेजबस कछु कायदे अदो अखोइना कोइ होदबिदा माइनस की फॉर्मुला दसु पालगा हानि की प्राइस तौसी थंदा हो हौजी हानि की तो माइनस चप मानै हौजी अनि से हाना पारनी अनि से फॉर्मुला मा अखोइना फॉर्मुला नि सिनबदुनी a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मुला दुनी हाइरो फॉर्मुला की पांसी से a ने लोगनी से b ने लोगनी a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मुला दि कहबा a plus b holding cube minus thrice a b whole a plus b sima masa minus z cube plus thrice of x y z sile hauji hai formula ni sibagi combine ko sim shop pusilasi then x plus y holding cube minus z cube minus सिनी सिदगी कोई कमल लोबा हान लोथोरोसी कोन लोसे हान लोथोरोसी एगो सिदा 3xy यावी 3xy लोरोसी 3xy सिलोबो मतंदा सिदा लेहोदुरी सिकनानो x plus y सो नागंददी साइन से पुरिगनी प्लस माइनस 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 थंगनी 3xy लौरदी z लेहो स्मा हौजिक अतोप फॉर्मुला मा कोइ निसिंगसी a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मुला मा ममांग तोगिबदो एक्सरसाइज तोगिबदो a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मुला नि हौजिक a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मुला तो तो तागदी a सिने a ने लौबिनी a माइनस b होल्डिंग समनागंद गरी a a square plus अझै सिदा माइनस ले रबने सोंदो प्लस हान बगी सिदा प्लस ले अंता गदी सिदा के दोगा माइनस अदो हजि प्लस थबे अदो गरी a सिने a नि होल b b दि कनानो z प्लस अदो गरी b स्क्वायर z स्क्वायर सिलेरा माइनस thrice of xy whole x plus y minus z सिलेरे अदुना हौजिक लेरिबा हाइरिबा अनि सिदा सिगी ताम सिमगा ताम अनि सिदा कोन करि गमलो याय यंगसी x plus y minus z x plus y minus z हाइरिबा ताम अनि z अनि सिदा गमलो से सिपोसनी सिजम नेगो x plus y minus z से कम लोग रहा अदो सम लेहोरी से कना लेहोरी से ताम से मस एक्सप्रेशन से लेहोरी x plus y holding square plus x plus y z plus z square हौजिक से कम लोग रहा ना हौजिक करी लेहोरी minus thrice of x y से लेहोरनी अदुदी हजि ब्रैकेट थुगारसी हाइरोबो सिदा ब्रैकेट से थुगार मतमदा x plus y minus z so the bracket से थुगाई की मतलब क्या लेहोरा a plus b whole square a square plus b square plus twice a b plus सिगसी पुरियदी z x सिगसी पुरियदी y z plus सिगे z स्क्वायर थंबिरनी माइनस थ्राइस ऑफ x y सि थंबिरनी ता मानब सिंग पुनसलो x plus y minus z then मथंग दगरी एबो हेरिदा x square y square z square है ना चलन गनी अपन साइक्लिक फॉर्म लागना बा x square plus
y square plus z square mathangda scientific way na bidang ta x y na mang thangani haibani adana x y cha na mang pukals x y ta mani yauri ani chini plus minus minus khai dong ni sin ni kana logani minus asong pui sin logani minus x y plus y z chi ma mang pukalani sina matung da plus z x lore sida sumaina masagi exercise da akoina ahan bada example da tawgiba example da p giba khot kiba akoina factorize tawbsing da akoina exercise ona lapaga da badu gi digest tawna bi tamta da akoina sigumba chamana bani hana tawgiba 3.9 da example number 3.9 tawri duga chamana na so factorize tawrapani masing hatang 1 by 1 ta selore ko aduna masagi Roman number 1 ni matung da atay diloi manare Roman number 2 3 4 không manare 5 6 tan ahom khar lei ahom ba se petang hairam ge adu yingsi kamai no homi no hai buduni hauji cube sadok pa ya ba ya taba leire khoi no hauji sida yango maka sadar si a cube a power 6 hai ba se khona a square holding cube hai ba a cube plus 6a cube अतः ताकि दी प्लस माइनस माइनस अनि से खादों में रहती क्या तारे साइन सोबल हो रहे प्लस तारे 6 तकी 1 खादों कर दी 5 ता हो रहे अतः सी की ताम सी मुझे माने प्लस 8 है भी कराना 2 क्यूब है भी आए सिंगाता नहीं होंगे इसी 5 क्यूब से कम आए ना कोई ना क्यूब साधों को याद रखे है भी अतः ताकि a क्यूब minus a cube plus 6a cube plus 2 cube hay là số mai là cái này ở ta đi ngoài hàng thì các bạn tổng mà khai sẽ thay về đấy si xong một lần ní xin là thầm đi a square sẽ làm tăng thẳng luôn nghe 3 minus a cube plus 2 cube plus 6a cube hai đi với 6a cube sẽ coi là số mai nó sao vậy 3 a square a 2 si puri đâu còn chỉ cái tay 2 và 3 puri là 6 a square a puri là a cube anh ta si số mai sao vậy anh chúng ta làm si họ đây cầm lâu mà tầm đó gì si anh ta gì sai cái tầm mai sao đó cho bạn nó đấy sai cái quan cho tôi là tầm mai đã example đó chụp tầm mai đã cho bạn nó đấy a cube minus b cube form là quả là si a cube minus b cube hay tại cái gì a sin a ni minus b holding cube plus thrice a b whole a minus b small line shima plus 2 cube plus 6a cube shima then adu matung ta hauji si som pusila si ani si cube ong sa si a square minus a holding cube plus 2 cube si som pusila kre adu di hai di ba tam si maga sidagi koi na kari kamalo bu yai hai madu ni hauji sidari portion ni 6a ba si aduna 3 ma yaure sidasu 3 yaure a square yaugani a yaugani 2 di yaude adu ayawba si kamalo ni sigum ahum aduna kari kamalo ni plus thrice a square b si kamalo ni adu ko lehong si kanano a square minus a plus tất cả đều đấy 2 đều đấy xong xong đó xin là sẽ em tâm đã 2 thôi này xin này có gì để được boss ở đây là xin em muốn hạt đó a cube plus b cube form là ông xài là c a cube plus b cube thì cái này có cái form là tôi bấm vào đó anh đi số form là tôi đã a c a ni a plus b whole holding cái gì a plus b whole a square a sin a ni a square plus a plus b a plus minus a square minus ab
A B B di kanano 2 plus 2 B square di 2 square similar minus plus thrice A square B whole A square minus A plus 2 similar howzik sai ki kamal orasi kari kari kamal ko yara hai di batam simaga sigi tam sidagi ga kamal ko yari iska no A square minus A plus 2 cham mana re adana si kamal oras A square minus A plus 2 si kamal ko matam da lemor si kana lemori sinakan simaga simu lemong tu ni sidi kya dara A similar then matung da A square minus A similar step similar koi thong kya plus 2 square then plus na leo ra hauzik sigi tam simaga de siga lo ra matung da similar leo ra similar leo ni plus thrice A square A similar ra Silani, ano sida? So yan. Ato na A square minus A plus 2. Then natin matong kasi formula sa dokro. A square minus B, A minus B whole square ito A square minus twice A B plus B square. Similar minus siga put in twice A square minus plus twice A plus 2 square di 4 plus siga put in thrice A cube sila siya lang then siga makadi wala sila matagpahalaga equal to A square minus A plus 2 sila howzik A square kada A square the whole square kada agad yani si purino kumanay A 2 ba 2 po nito 4 sumay lakani ando na A power 4 minus siga home si purino nito twice A ga si purino nito A cube sila lakani then matang A square le journey plus A square minus okay yung minus twice A square plus twice A plus 4 plus thrice A cube Kung punsin na ro tama na ba si A square minus A plus B whole tama na ba kahit highest power doon kahit mamangda masi Then A power 4 A cube sida kya yawi ani yawi plus minus sign di plus na yawi plus lower ni A cube kaya na plus minus sign na yawi minus na yawi then minus sign ta ani si mana tama na ba ni punjin doi ni then ani si minus kya A square plus A si tam yaw dre then twice of A plus 4 sini atau ngasai ki opong bahai babu sidi da mayam dagi mana sai factorize dagi khadan khena bahai basi kari na matam da sai badu ni 5A cube bahai badu kari to thok puyai hai ba da 6A cube minus A cube hai basi ka manai atau simatang hapsin matam da akoi han ma ma to ri factorization ki mong to adu da sum ta tha bada ilai lai ra ni sini hai ni Kasi pabada exercise 3.1 ki question number 1 ki aina angka ni khatang holi makhataba lehori bang ka singje akoi no holaga ma ta chamum na ba khang da ba bap ta da to comment pibiro hosiki ni question number 2 lok tharage question number 2 ki roman number 1 sim hot ke aduga makhataba do matang de 4 da mu koi nei na ba matang do koi ilok sage adan han bada question number 1 si question number 2 ki roman number 1 niksi
y z whole y minus z plus yz z x y z minus x plus xy whole x minus y. Sini factorize tau this. Sisi Mamangda factorization gi 3.4 da adagi 3.5 da tau du cham anai akoina sina muk tongali hojik Mamangda akoina example do hot du cham anana hai lo possible legal mirror aduga sigi bracket ani se tugai bi gani aduga punsin baya bi yeng bi ni adune ngo y z y minus z plus si bracket tugai ro sigi si puina di z square x sigi si puina di minus plus minus minus z x square plus sigi si puina di x square y minus x y square silera hojik ani ji pun gi bata raga di hanin tarni ani pun hatarni aduna siga plus ya siga plus ya re hai ni bas da koina kamalong bi posi keno simaga kamalong rasi simaga kamalong rasi adai ta di y z y minus z plus siga kamalong bi ari posi keno s khatani s kamalong rasi adule hodi skana no minus x kamaloraba minus x habis kamaloraba adu kari y square minus x kamalor y square mang thani adu plus minus z square sima adiga muk sidani sida kari kamalor ba ya x square kamalor ba ya x square sikal kamalor ga dege habo tanto y na mang thang ni ta plus x square si kamalor ni aduga y plus minus z hai riba tam ama ani ahum sida y minus z yawi sisu yawi aduna hai riba sida ahum sida ko y minus z si kamalor thoga lemori y z am lehore minus kana lehogani sida x amaga asai gi y minus z lehokra y plus z simple hogani ani je puina matamda si tagani ma formula tani a minus b whole a plus b whole a square minus b square then mathangda plus si logthokra di ka lawra x square lawra hojik si combine punchelo y minus z ngo sita si bracket sim tuai do si y z minus xy minus zx plus x square punchela si sidi kari kamalong ya ba ani punchela si hojik siga tam manai ama sidenge silakoni ani pun beryaron siga pun ba siga pun ka spai sigi sida koina kamalong tu je y minus z simlere then adi matung ta hai riba simaga kamalong si sida kari yaw re si y si kamalong ya re y kamalong re kya le z minus x le ho sida mo minus x kamalong re minus x kamalong ma tam kai le ra z le ho ni plus minus x ani ri kamalong ho re x am le ho re chile re na kamalong de posi hojik similar hojik kamalong re then ani mana re ani sumu kamalong ta ne y minus z whole som tani si kamalong re z minus x z minus x kamalong matam ta le ho y le ho re y som ke le ho re minus x le ho re hojik sida loi ra bra haibada ko na loi dri maram ni ke na ga da cyclic oite yz oire zx oire yx habiti cyclic oide anu cyclic oine bi dong ta ko na kai to ta kar oi ani jon thong na ta kar oi ani jon thong na ba si chum na khon thong na ba ya de ko na mang da
example amount to the manana y minus z z minus x the minus amana putoga x minus y minus sing ani se ko ani se thong ga ta di ani si thong ga ta di mamang da ko na ke ba minus sama da ga oi adun minus sama hapsin le adra ga di thong na ba ya de sure ta di plus minus 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 plus sama na ta adun si minus ya mamang bu ka da si minus cycle wa da ma ka da x minus y whole y minus z z minus x minus tahan boleh sudah nasi ko nanti hari ba exercise dua exercise 3.1 ki question number 1 lagi ani mole question number 2 lagi amma ko mole makha ta ba holening ba roman number ai tare magi holening ba exercise to ki to ba roman yaur ga di bibiro WhatsApp ta karida habiro aina harap na ko ki to ta ko log jage masih ko nanti sila makha ta ba ne for class kata ba exercise ki question number baru ba kaya rawi